Dragi moji, dobrodošli na kanal Moji recepti. U ovom videu ću vam pokazati kako napraviti jedan brzinski gulaš jer ćemo koristiti preti slonac. Prvo što nam je potrebno je ulje, stav da se zagrije, dodati 2 čehna bijelog luka, zatim dodati 2 glavice luka i dinstati dok luk ne postane staklast i dok malo ne omekša. A zatim dodati meso, s obzirom da ćemo koristiti preti slonac, sasvim vam je svejedno koji ćete meso koristiti. Mislim bilo koji komad junetine. Znači malo miješati. A zatim dodati brašno. Puter. I malo bijelog vina. A zatim dodati i pola litre vode. I ostaviti da proključa. Kada proključa, staviti poklopac preti slonca i ostaviti da prošišti. Kada prošišti, kuhati 10 minuta na srednje jakoj temperaturi, s tim što nakon 10 minuta isključimo ringlu, ali preti slonac ostavimo da se prirodno ohladi i sve dok se sigurnosni indikator, odnosno indikator pritiska ne spusti i tek kad znači bude potpuno sigurno da se skine poklopac, to i uradimo. Znači kada skinemo poklopac potrebno je promiješati i dodati i ostale sastojke, to je paradajz pire, kečap, i soja sos, a zatim dodati 1 kaškicu šećera i 1 do 2 kaškice soli. Ovaj gulaš najbolje ide uz rižu, idealan je za ljubitelje paradajz sosa, a naročito za ljubitelje kečapa, tako da će se djeci svidjeti i veoma je jednostavan i veoma je ukusan. Do nekog narednog videa, prijatno!